Tengnopal district in Loksauda, I the bomb and Pokaivada, Territorial Army personnel in Sire, Anina Sopanangre. Say 6 January, the King of Sifavada, Nupi singing Matak of crime, Sam Anisa Kre Haina, United NGO Mission Manipur Pongo Kre. BDS की पोलम अमत कैथेला योलम लम थेनबदी थेंगनरबदी चेनब मियो सिंह सेराक पिरगनि हाइना मिनिस्टर कराम सियांग लाउ जेनिम समदी कोंगपाल खोंखाम नेकाई फाउनबा पोंग लंबी अमुहना फाटलगनि चीफ मिनिस्टर न सयाब पिरे हाइना एमएलए सोसिंद्रो याइमन फोंगोक्रे अमसोंग येलोमी कन्ननब पास तौकिबा बिल अवंबो चीफ मिनिस्टर बिरेना एडि ट्राइबल बिल नि हाइकिबादु लेबाक मियाम द सेंथोकदमनि हाइना एमपीसीसी डिमांड तौरखि मयाम खुरमजरी अदोमने बिरबसी इंपैक्ट न्यूज नि आइतकलमम सियाम कनन हाउजे पुंजा सिफावगी मरबा पाउसिंग म्याम द पिजरी आई दि बोमनि पोखाइबदा टेरिटोरियल आर्मी की पर्सनल नि सिरे अनिना सोपनंगले आई बोखाइबगी थौदोक असी ngasi upung manga ga minute kunthrarum sepa matamda Tenobal district ki manung sanba Imphal More lambegi Loksau da thokibani bom bokhaiba thaudok aduda laikhidraba masong sokiba personal punamak Manipur da ngakta thaudok aduda laikhidraba personal ani adudi Kangpopi district ki Kabru laikhadagi Sepoi Arjun Baral amasong Sanapati district ki Laising Pung Khuldagi Bairaso Hungyoni सोकेबा पर्सनल अनि अदुना सुसामपुर थंगाल लेकाइदगी तोइजम चंद्र सिंह अमसुंग कक्सिंगदगी वाई गोविंदनी थौदोक थोकफमदा फंगबा पाउदा लोकसाउदा लेबा शाम हुपमंगा सुबा बटालियन टेरिटोरियल आर्मी की पर्सनल सिंगना लेंगांग ताबीदा पेट्रोलिंग पार्टी खरा थमलमलगा मखोगी पोस्ट तमना हलकपदा पोस्ट यौगदबा किलोमीटर अनि मखाई वाटलिंगाइदा आईडी बॉम्ब अदु पोखाइरखिबनी आई बॉम्ब अनि अदु पर्सनल सिंग अदुना तोंगलकिबा गाड़ी अदुगी ममांग अमसुंग मनिंगदा मथंग मथंग पोखाइरखिबनी हाइरि बॉम्ब पोखाइबा अदुदा खुदकता पुन्ना पर्सनल मरी अदु असोपन नंकी सिपोई आर्जन बाराल्दी बॉम्ब पोखाइपम अदुदा खुदकता लेखिदि अदुगा बेरसोना सिजो हॉस्पिटल दा लाइकनबा ngamdana लेखिदबनी चंद्रामसुंग गोविंदी हाउजिक लेमखौंदा लेबा यांखैतरि सुबा माउंटेन डिवीजन की मिलिटरी हॉस्पिटल दा लाइकनरी बॉम्ब पोखाइबा अदुदा सोकलबा पर्सनल सिंग अदुना तोंगलकिबा गाड़ी अदुगी ममांग थांगबा मिंगसेल काइखेमदी गाड़ी की सरुक सिंगदा बॉम्ब मसिन पानबगी दाखम सिंग लेखि बॉम्ब पोखाइखिबा मफम अदुदा मोरे पुलिस स्टेशन की पर्सनल सिंग असम राइफल्स अमसुंग पोस्ट अदुगी मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंग लाक्तुना खुदक्ता यंगसिनखि मफम अदुदसु मखाताना बॉम्ब लेब्रा हाइनसु थिजिनखि लेखिद्रबा अर्जुनदी जेनिम्स पोस्टमार्टम लोरबा मतुंगदा मयिमदा थिनख्रे बारसोगी हायंग अयु पोस्टमार्टम तौगदौरे निंगसिंगबा याबदि लोकसाउगी मफम असि ममांग सही की डिसेंबर थादा बसखंगदबा सिंगना एम्बुश तौरपदा मनबा पुलिस की पर्सनल अहुम लेखिदबा लनना मापन सोपगी थौदोकसु थोपा लेख्रबनी नाकला मुरमदंग से मोरे लमीदा आई दि बॉम्ब पोखायंदुना मिसिमिना यावकिबा थौदोक थोख्रबा मतुंगदा मोरेदगी इम्फाल तंबा थोरपा गाड़ी खुदिमक टेंगनौपलदा टेरिटोरियल आर्मीना थिंगदुना थमलुरे अदुबो चीफ मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन की मखादा डीजीपी ने लंबी अदु अथेंगबदा हांगदोखंदुना हानगुमना सतुक ससिन तौनखि सही जनवरी थादगी ngasi फावदा नुपी सिंगी मतक सथबा अपुन क्राइम सिंग थौदोक चामग सुपनानी थोकी क्राइम सिंग असि नुपी ओइबी सिंगी पुनसि लोइकिबा नमजा नमथेक पिरंबा अमदि फुबी सैबीबगी थौदोक कया यावरी हाइना यूनाइटेड एनजीओ मिशन मणिपुर की वुमेन कमिटी ना खंगलकले लोनेना मणिपुर नुपी सिंगी फिबम लुसिलकपा नुपा ओइबा सिंगना नुपीबु सानापोट कुमना खलकपा उरकपा असिदा नुपी सिंगबु ngakpi senbiba yaba policy ama government puthokpiu haina यूनाइटेड एनजीओ मिशन मणिपुर की वुमेन कमिटी ना गवर्नमेंट की पुनिंग सिंग सिलकले ngasi singbairong na laiba यूनाइटेड एनजीओ मिशन मणिपुर की ऑफिस ता पावमी सिंग उनबदा मिशन असगी वुमेन कमिटी की कन्वेना मांगसा ताबम सोबितान हाई नुपीदा सथकिबा क्राइम सिंग मनुंगदा मिहाटपकी केस तरामंगा यावरे नुपी सिंगबो ngak senna पालिबा लेंगाक असिना policy ama puthok haudrabadi नुपी कयागी पुनसि मांगलकपा याबगी अकिबा लै हाइके नाकला मोरमदा हौकिबा मे तरुक्ता सिंगबाइरोंग कबुई खुलदा लैखिद्रबी लुंगाइलुंग की केस असिगी मतंगदा पुलिसना थिजिन हुमजिनबदा अवाटपा लैबगी ममी तारकपा असि लाइबक थिबनी असेंगबा अचुम्बा वायल फंगननबा होनबदा
पुलिस की थिजिन हमजिनबगी थौदांग याम चावी मरमदुना मिसी असगी मतंगदा पुलिसना नियम सुमना थिजिन हमजिन बियो हाइके लोइनना नुपीदा सथब क्राइम्स संगी मनुंगदा अमा ओरिबा फकनुंगदा नुपी मसा अनि नमजा नमथेकनकिबा अदुगी मतंगदा मणिपुर की लुप कया नुमिदांगदा नुपीना मपान थोकपदगी थोकपनि हाइबो वाफम कया फोंगदोंनरपा असि लाइबक थिबनि हाइनसु यूनाइटेड एनजीओ मिशन मणिपुर की वुमेन कमिटीना वाफम अदु यानिदबा फसु फोंगदोकी Nupi angangda thokpa crime against women also crime against humanity nupi mayam ama yam thina hat laga nataga gang rape tawraiba tholaiba mayam sing ase mase khoi yam hakchina lawi aduga strongly akoina condemn su tawi nupa su siraga yam phange ba hojik se dead body mayam ama maram su kang khangdana taraga leramba dead body mayam se altogether 21 cases like nupa si badana aduga nupi dana sathaba crime si 102 ne nupi hat pase total number of cases 15 laire ba hoji crime se no magi hengalai ba tamthiba miat mayam ama tawrak pa sai sida akoina athuba matam da akoina government da appeal tawjaning ba si cabinet mifam ama phambiraga karamna nupi angang sing ase akoi kangadoi bano safe oina yam secure oiba mongda akoi hingadoi no leigadoi no satgadoi no haiba se si tawbina ba so akoina government da so appeal tawjabane Joint Action Committee against the brutal killing of R. Lungai Luna Sindhu nanga sisting barong kabi kul get manakta wakan ifam pamkre wakan ifam aduda mihat paputo o mihat pasiba ki serak pio government athuba matamda sar set frame taw haina iba play card sing sijunaki wakan ifam aduga mari lenana JC ke secretary na mihat paputo triphawa asibak chang loroi haina miamda phongdoki akoi JC na pamade सिगुम तुंगदा अमुक हन थोरक्तनबा हाबसे अखोयगी अचेतपा थाजबनी नुपी मचा से रोंगमई की ट्राइब कबुइनी माय नुपाना अखोय मैतैनी अदुबु यारिमखै अखोय जेसीना मसिगी मरकसिदा याम लाना पाव संदोपिदनबा कम्युनल थोकपा याबगी पोट तौबिदनबा सिसु अखोयना अपील तौजै सरकारना हाइरबा मिहात एक्जेक्ट एक्यूज तो खंगदी अखोय डेड बॉडी से होजिमकसो अखोय खुनब चकनी अदुगा माकी मथौ मंगम लास्ट रिचुअल खोई जेसी ना वारेप लवे मदुदे लुंगलाइलु रोंगमेगी मपा होजिक लैरे मोगी ममांगदा अखोय हाइरबा इनाउचा हाइरबा मोगी हिंगोन सिदा लास्ट रिचुअल पांगथोके हाइबगी अखोय वारेप सु लौखरे नाकला मरमदा सिंगमैरोंग कबई खुलदगी नौनहा लुंगलाइलुंग रोंगमै हालंबा मिहात की मतंगदा महाकी मपुरोइबा खुनाइजम इनाउसा एलेस जेनिट ना हाट पोरमले वाफमसी बापुराद लेबा एसपी इम्फाल वेस्ट के ऑफिस ता गुली फाबगा मरी लेना पाउमी सिंग उनबदा एसपीएन हेरोजिना वाफमसी फोंगदोर की बनी उनबदु हेरोजिना मखा तारदना मिहत अदुगा मरी लेना लुंगलाइलुंगी मपुरोइबा इनाउसा बफारबा मतुंग वहंग पहंग तौबदा ngarang numidang इनाउसा मसाना माकी नुपी बो हाट पनी हाइना फोंगदोर की बनी उनबादु दंगसी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना नारकोटिक अमसुंग लिकर की मायोक्ता सथरकपा ड्राइव की मनुंग सन्ना फागलबा एसपी टैबलेट अमसुंग टैबलेट अदुबो पुरंबा मिशक अदुसु पाउमिसंग ममांगदा फोंगदोकी एसपी हेरोजिना मखा तानंगसे पुंग 13 ताबा मतमदा ओइनाम सोमंग मयले काइदगी मोहम्मद अयाउद्दीन कौबमियोई अमा संजन थोंगी गेस्ट हाउस मनाक्तगी एसपी टैबलेट पीस लिसिंग तरे चाम कुनगा कोनना फागतके नाकलमनों ट्रैफिक मरी लेना वाफम एसपी हेरोजिना गाड़ी मसा थौरगा हेलमेट उपतब सिंगी मायुक्ता ड्राइव संगसिन महौरगनी हेलमेट तनतना गाड़ी असोबदा tinted glass सिजनरिबा सिंगी मायुक्ता सु ड्राइव संगसिलगनी हाइके मियामना ट्रैफिक नियम सुमना इनबियो हाइनसु अपील तौके हस्बैंड सिना माना करिगुंबा सौनिंगबा म लेबदगी मासे स्कूल दो जावबनी स्कूल दगी लोन सेलागा मागी नुपीदुबो हाटो अमगा स्कूल दा अमु हल्लगा नॉर्मल मागी आईडी स्कूल दा लेई मतम दा हाइबे यानना बा हाइदना अदमाइन तौबनी हाइदना मावरीली नारकोटिक सेलना हेना माइपुनना रेस्पॉन्सिबिलिटी लौरी कोई ऑफिसर एडिशनल एसपी सिंह मोइन सुपरवाइज तौरगा कोई अचीवमेंट सु फजन लई मखा ताना कोई लेफ्टन जथगनी हेलमेट सीजन नदम मी सिंगजे कोइना डिटेंशन तौगनी अदुगा माई फैमिली मेंबर सिंगना लईरगा थिलाबा मतुंगदा नत्रगा मयुमदा लेहु हेलमेट तो लौरुबा मतुंगदा थादोकना सिंगबा डिफरेंट वेज ऑफ ड्राइव मसी कोई सस्टेन वे अमदा कोई चथजरकनी थांगमैबन खोमद्राम सेलुमलाइकाई की मेरा पाइबे संगम सुंग क्लब का पुनः सीएम की जॉइंट एक्शन कमिटी अगेंस्ट ड्रग्स एंड अल्कोहल ना कुमना खंदरबा मतुंगदा लाइकाई असि की अकोइबद निसायोन बमदी चाबा मतम पुनमकी ओइना थिंगजिले हाइरी लोइना लाइकाई असि की ऑर्गेनाइजेशन मंगा पुनसिन सीएम की जॉइंट एक्शन कमिटी अगेंस्ट ड्रग्स एंड अल्कोहल हाइना मिंगथोन कमिटी असिना मकातान निसायोन बमदी चाबा थेंगनरबदी कमिटी असिना लरुकपा अफपतगी दाइदा पुनम मसा मसाना पुजगदबनी हाइनसु फोंगदोखरे
kaya pigre. Kuna makulong bagi mahunta tawa kaya Imphal West ki Police Superintendent of Police and Herojit ASP na Imphal City ki akoiba da CL liba makong ani pan ba gari thauba singyeng sin bahawragani haina laugthokhiba matungda Imphal City ki manung sanna mafam kaya da police na drive sa thaba hokre. Imphal City Police ki officer in charge elangmam join lusingba team amana ngasi mafam kaya da drive sa thaki lunena two wheeler tongba helmet uptana lak musingda helmet upagi kanaba singi matang da awareness piki ngasi ahan boy na helmet uptana lak pa musing the city police na lem na helmet piki Kangla Religious Committee na sinna sahi asigi oina pakhang baseng hongbagi thorom laleba me tarada Kangla da laidiba ibudau pakhang bagi laibong da pangthulagani haina committee asigi siraman hairakli PDS ki polam amata kaithela yolam thengnarabadi sianaba mioi sing serak piragan haina Consumer Affairs Food and Public Distribution ki Minister Karam Siam Lauthokre wafam singasi Directorate of Consumer Affairs Food and Public Distribution amadi Employees Union CF and PD anina puna kusam naduna Minister Karam Siam opagi thorum amangasi CF and PD ki sangai proda laiba Directorate Complex ta pangthoki thorum aduga marilena Minister na fongdoki bani Minister Siam na hai miam gi damak Pangangadaba PDS ki polam singasi aran mamawongda yon mamadi lalonba thingnanaba Chief Minister ki akan mamiyang makada kaithiel da PDS ki polam yon mamadi paiduna thamlamba thingba haina warif laure State Government ki warif asi hena mapung fahanaba Department asi ki Commissioner amadi Director na akan mamiyang sangbiu lunana staff sing thaduna kaithil sek tawan biu haina Minister Karam Siam instruction piki Nakalamaromda Department asi ki complex la ladiba CRPF ki battalion asi atuma matamda mafam shabada hongdok hanki nabagisu Minister na instruction pikre Manipur da PDS ki item amata local market FCI reporting je madu mari lene report amata yon ba yaro have order ma ngasimak commissioner director na thopi gadabani masi chief minister ge akan be instruction ne madu gi phaba punba tawba kanda official sing na fazna cooperation BBO sara talga sari ba praja mayam sigi damukta ai khoina katui gi matik ai khoi lebak si chokhat par la ka duine ai gi soidraga loire ai gi lahodraga loire ai gi wakalon thadok pio ngasi ngarang khabar kagaz da indari ba sing mana lawgibni sing mana lawgibni taisanari sibu masi oi thokpa yaba po natie ado appeal se transport conductor khalta natte MLA minister sungni aina phaba tawgena khallaga moina somda naron da sing chak yon thokna lairagadi kamaina akoi target kamai fulfill tawgani Mamang da palamba Congress government thingjilam khraba amasung wathok oikiba JNMs ki pong lambi haujik lairiba BJP na lusingba government asina amuhana fatnanaba hangduknanaba CM sabagi thabak kan sathari loina na matam kharagi matungda lambi asi soidana fatlagani hainasu khorai assembly constituency ki MLA Laisang Tem Susindro LS Yaiman Fongdokre ngasi pong lambi ki sarkam oina jenim samadi kongpal kongkham laikai ani ki marakta faudana chaliba premi khongi oriba phibam sing MLA na yingsan kre loina impact news na hangba wahangma ki pakom oina MLA na hai mamang da palama Congress government na thingjilam laba lambi asi miyam gi yenglaga ambulance gari ama chanba yaba mongda lambi asi fatlagani ana laying marilen nadaba singdi lambi asida chatpagi ayaba piroi loinana se minister nasu lambi asi fatpad ayaba piri haigi ngasi MLA na premi khongi phibam yengsin badanatana khong asidagi kongba turel ta kibagi canal sing sengbagi thabak yengsin ki amasung kongpal kokham lekai dagi Thambal Kong faudana Kedrigau Takeba kilometer mangarom sangba premi kongi marilasi kilometer anirom sengbulo shilakle masina nongzu thalakpa matam de isaudagi kharada orabasu ngakthop ngamlagani haiki loinana Jenims ka tainabada laiba premi kongi saruk sing asi sengba hauraba tungda Jenims ki building sabagi arema masakaya kong asida thadarakpana amuk hena phunjilakliba asi machine sing sijinaraga Kothok na nabahonaragani masida machine sangpham semlakpada Jenims ki naget ta laiba mioi singna mating pangbiu haiki si thingram alternative road amdi thambada ka leba ado alternative road su leitaba sigi lambi da chakadoi su only ambulance masi moina security provide tawni seizal laing ba laiba mioi sing si changhan ba honorable chief minister na phalani haibagi assurance ti pire ado da masi da khoi heavy vehicles hana chalam base madu madi khoina ado miyang yo hom da su madu gyan taminara kanda hawra chatta bida matam khitang lawrga leiriba lambi sing se masi khoi expansion tawra kanda
इंक्रोसरसिंगसे तक्थोखरकांदा लंबीसिंगसे खरखरा पाकथोकांदा मदुगी खुदोंचाबसिंगसे मयामदा फंगनगनी अदुना मयामना कोऑपरेशन पिबिरकांदा पोंग लंबी अमुक हन हांगकदबसे अतै कईमतगी नते मियामगी येंगाकांदा प्रजागी येंगाकांदा अनाबसिंगी येंगाकांदा फाकदन नाकलमरमदा खुराई इस्लामिक कंस्टिट्युएंसी की था तरे के नफ्सा की सेंग लौथोखरगा मियामदा फंगलमदा मियोई सिंग अदुगी मथक्ता इंक्वायरी अमा तौननब इम्फाल ईस्ट एएसपी दा कंप्लेंट तौखरे अथुमा मतमदा सेंग लौथोकपद स्टेंडर सिंग फादुना मतिक साब सेराक पिननब होनरगनि हाइन एमएलए लाइसांगतेम सुसिंद्रोना फोंदोके मांगना मखा तारदुना सेंग लौथोकिब सिंग मथक्ता यंगसिलगनि हाइबा वाफम असि तारब मतुंग एजेंट नत्रगा कनागुम मियोई सिंगना फूड सिक्योरिटी बेनिफिशियरी कार्ड अदु पिरो हाइरकपदा मियामना पिबिगनो अरानब तौब सिंग थिदोक्तुना सेराक पिननब होनबदा मियामना मतेंग पांगबियु हाइके नफ्सागी मखादा पिरकप अखोइगी चेंग नचिंगबा अदगी अतै अतै रो मटेरियल सिंगसे प्रजासिंगी पिरकपसिंगसे अखोइ 7 मंथ से फंगदे 7 मंथ से लौथोखिबसे मसि प्रजासिंगदा फंगदे हाइबगी मोइगी मसा मसाना कंप्लेन तौरपसिंगसे मसिना मरम ओरकांदा अखोइना चेंग सिंगिबा ट्रांसपोर्टर सिंग अदुगा मरि लेनबसिंगसे मोइ मथक्ता अखोइना एफआईआर अमा लॉन्च तौरे अदा मसि की पोटसे हेक सेटल तौद्रिबोक्ति प्रजासिंगदा अइना अपील तौजनिंगमसे बुकलेट सिंगसे अमतंग पिबिरो अमतंग अवाटपसिंग कइसिंग चेंग येंद्रोमी हायरगा पीबा लौबा लापसिंगसे मसि पिबिगनो मदुदैदा हये मोइना पीग्रे हायबगी हांगौरिबा कलमसिंगदो सोय तौसनगिबा मतमदा खुराई केंद्रगी चेंग अमसुंग अतै अतैसिंग लौ थोइबा इचिनाउसिंगसिगे अचौबा मतेंग अमु ओइगिनी मंत्रिपुखरी टू फीडर न कोनबा मफम सिंगदा तिंगलिबा एचटी लाइन की नागेता हौरिबा उवासिंग सेंगदोकदबा मरमना मंत्रिपुखरी बेंगोली कॉलोनी लमलोंगई चुम्ब्रैथोंग लोवांग सममदी माताई हारिबा मफम सिंग असिदा हयंग अयुक पुंग 10 दगी नोंथिल पुंग 3 फावबा मई मुटकनी हाइना मणिपुर स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की सिरलोमना खंगलकली आउटर मणिपुर लोकसभा कंस्टिट्युएंसी की मिखलदा मिरेप ओइबगी हक फंगद्रबा थवालमदी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की असेंबली सेगमेंट 9 की मनुंगदा लैरिबा मियोई अमबो राज्य सभा की एमपी ओइना कहनबिनबा खनबिनबा संगसिलबा खोंजंग हेना कंसिलदुना थासगी तरागी पुंग 5 ताबदगी थासगी तरागी अयुक पुंग 5 ताबदगी डिस्ट्रिक्ट अनि असिदा मतम कक्तबा जेने स्ट्राइक कौखरे जेने स्ट्राइक कौबगी वाफम असि ngasi nungtil Manipur Press Club ta pawmis unaba mada Thawal District MP candidate demand committee na lauthukibani hiramasi matang da committee asigi chief convener Yengkom Thamban haikibada Outer Manipur Parliamentary Constituency ki manung san ladiba assembly segment 9 Hairok Wangjing Tentha Khambok Wavagai Kaksing Hyanglam Sugunwamadi Jiribam Constituency ki miyamna bot thadaba natana haukiba sahi kayadagi Lok Sabha ki MP ki mikhalda ngasi phawba mirep oibagi hak pidre mirep oiba fangdraba Surai Sabha ki MP ki mihut thabada assembly segment 9 asidagi thabiyo haiduna India amadi Manipur lengakta taknaduna lakli Masagi matang da State Minister unanaba haijabada ngasi phabu wafam amata fongdorapa leitri miyamna taliba dimanasi bibinaba sangsileba khongjang asibu masak khangbidaba haibasi laibak thibani amoromda bot hadaba yaraga mirep oiba yahandaba haibasi Indian Constitution na piba hak matpani asiguma thawong sing asigi mayokta matam kaktaba general strike kawani general strike manungda media medical yauna essential service singi oinadi komthokani haike Outer Manipur, Inner Manipur, akoi constituency Nepal se Inner Manipur da polha poina yaure bol lepe yade botama pihli polha poiraba privilege mat pirawa constituency Nepal sidagi Rai Sabagi MPC thabiyo committee sigi yam maruiba dimani kojileriba existing government asina hairiba constituency Nepal sidagi anybody else moina pamba candidate set up tabiyo si koi demand Outer Manipur, Inner Manipur, akoi matam natana thawal songba thingmagi khongjangda ahongba leite एम्स अमदि लेबाक मियामना थामलिबा अथिंगबा द सिंगनरपा लमहेन तुहेनबा खुदिमक अफंबा खुदोंग चाबा तंजादा परा तमिगन हाइना अपुनबा इरैपाक की महिरोई सिनबांगलुपना चेरुलमदा हाइरकली हिरमस इलेक्शन माइ पाक्तुना मियामगी मिहुत ओइना लेरिबा लुसिंगबा सिंगनसु अथिंगबा सिग मायोक्ता नाकोइना मतेंग पांगसिनबिगनो हाइबा वाफम थमलकपगलुनेना मापा ओइबा सिंगनसु मसा सिंग सेमरोमदा माइ उनसलसि हाइनासु चेरुलोसिना मखातारी Hauji matang swaida break amatan lawjagi Manipur mati maling tongan tongan pa mafum sin thokliba ipaw singaluna na khoi break tagi amna tuna hanjarake impact news po me ta review break matungda taran oksari hauji makhada pa pawda Sursampu district ki mifamda chief minister nong thomam birena mamangi government tawkiba aranba sing ngakpiyo haibagi nungi oiba wahan thok karino
Mamangi government inner line permit system ga mari lenana bill ahum pass tau ki badu lale hairi haina Manipur Pradesh Congress Committee General Secretary K Mega Sandrana wahang tawrakli ngasi BT rota laiba Congress baban da paumis una bamada mamangi Congress lu singba government na ILP system ga mari lenana bill ahum pass tau ki badu lamdamasi da khunda dun leriba yelomi kanana ba pandam dani Housing su party asina lamdamasi ki miyam gi apama khangna ILP bill ama Lakadori Banongzumi from the past down the Nabahonagani, Nakalamarumda, MPC6 spokesperson case, Joikishana, Housing Lady Balanga Asida ILP bill ama passed down the Naba Mediagi, Tong the Pongdo Palay Krabasu, Ngasi Papa Pakum Laktri, Amadi, Seminisa Nong Tomam Biriana, Lamda Masigi, Yellow Me, Kanjanaba passed Kiba bill Ahumbo, anti tribal bill ni Haina, Pan Kibadu, Laibak Miamda, Sengdo O. Sengdokpa ngamdrabadi lengak asi yelomi kanba pamdaba sakti tamak pamba yelomi mutkrabasu yare khanba lengak mihaina ke mega sandrana makata ki Parja miyam ki sentiment jengaga honorable MLA singi amadi tamgi mayam ama khanarba yamna kuine khanarba matungda hairiba bill ahum se pass tawhibini honorable minister oibiriba Sri N Biren Mahak Masamaksu drafting committee ke member ni. He is one of the drafting committee member. Aduna maramur kanda mamangi government na lale haidana ngakpi yu parjasing da haibase. Melsigi mintoriba arthaje aina hangningi ILP issue se masi lale haibiribra ki party government na sina mamang da pass ta ukhrabani na ikhoi masi implement tawa pami Kurai ohong pungda mian sa teli sing life famen sing kopsin bagi wafambu lumna lauduna asumba putopa da ZCLPS na sar yagani haina committee asigi sirlaman hairakli Forest and Environment mahut amasong horticulture minister ti Siam Command lusingduna satkiba namit nini gi jiribam khong sakta mahagi department ka mailanaba department khodimak Haktingna na satuna yingsun kre thasuk taruk satkiba jiribam khong satki ngasi Imphal tamna halakpada ayupung taramati makhairom tabadwaida None district ki manung sana laiba Longmai village ki Siamen minister bu taram okay Longmai part 3 community hall da pangtho ki minister opugi thoram aduda khul adugi lusingba singna minister da memorandum amaso pishin ki memorandum aduda yaurakiba village asida forest guest house saba Public toilet matik sana lehen ban singba wafam sing minister na thuma matamda pangthok na bahona gani haina thajaba piki biodiversity park amasong market saba ki matang dasti council of ministers singa kumna khanaki ge haina su minister na fongdo ki khuladu gi siamen da selone lupal sing kunsu minister da tengbanglam ki kongsat asigi sarukam oina jiribam da Imphal tamna tholapada highway asida leriba forest bit amasong forest range office sing minister na hakthengna da yingsen ki Department amagi laifam thopa khodimak miyamgi yaifannabagi damak honagani haibagi thajabasu minister na thamki Tamengda natraga sigi noniada mubada umuro thagadba omla thagada uthi Imphal lem ki nimisina khalaga tawum uiba sumre kote yangba department side isu government side su dan asoi lai honorable chief minister Sri N Biren le tawba sik sakar nade direct benefit from basi benefit pharmacy da direct pangal hai adu makoi sabchana koi wafana gani laiba ki office phajana ningthina koi sengwa saga tawraga si main point machine khara yamna se posting pisal kanda koi lamdam masigi Manipur ki forest department ki review ji kana ba sabchana thabaksi department ki officer sing tanaga koi phana jagani Moirang Assembly constituency ki MLA P Sarasandrana constituency asigi tongan ba mafam sing dalariba community health center sing amasung public health center sing yingsin kre CIC amasung PAC sing yingsin ba aduga marilenana Sarasandrana health center sing asigi awat khodimak mengkhat lagani haina fongdo kre Sarasandrana makha tardana moirang asi lam koiba sing lakpam ama oibana hak selamadi lambi thongi phibam phagattaba yadi haiki ngasi yengsen khongsan aduda health services ki director Ranjan Yaungna tongan ba miyoi singsu saruyaki Haukam me tareta milal sinna pangthokiba mitai mayak sangdamnabagi sangyengda Thawal Panagi Sawyama Higher Secondary School Center ki oina karigoma khodong shada bakardagi laleba me tara homdoigi ayupung tarada amuk halagani haina center asida tariba mahiru singda milalna khangalakli Bishnupur da laiba CI College ki Geography Department ngasi phawba lengak na ojamata happy dabaki matang da college asigi mahiru singamadi student union gi wakan famkre college asigi mahiru singna fongdorpada college asigi oja yamna watli
ꯃꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯁꯤꯡꯗ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯃꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯞꯄꯤꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯡ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ अमरोमदा बीरमोल कॉलेज सोमोगी महिरु सिंगनस कॉलेज असिग अवारपासिंग मेंसिनबियो हाइब डिमांड सिद्री फाव सरा हेनबगी खोंजंग संगसिलकपा अदुबो देसामना लुमना लोबगलेना अथुबा मतमदा तालिब डिमांड सिंग थबकता ओंथोकपिनबा सेरलमदा गवर्नमेंट की पुनिंग सिंगसिलकली मालूंगी मफम कयादा पांगथोकनबगम मणिपुर दसो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की थौरम पांगथोकरे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मणिपुर स्टेट ब्रांच ना एमजे एवेन्यू दा लेबा ब्रांच असिग ऑफिस पांगथोकिबा थौरम अदुदा मालेमदा रेड क्रॉस हौदोकलंबा लेखिद्रबा हेनरी दुनांत की सक्तम दा हाइकलक तमदना इकाई कुनमस उटके लोइनना थौरम असिग सरगम ओइना महिरु सिंग ओइबा लायकपा मस एक्सटेंपल ऑफ स्पीच सांगदम नबा मस पांगथोकी तोंगदमको मथंग तारब सिंगदा मना मथम सिंग थोक्तुना पुनिंग थवटकी Manipur Health Service Department की पांगथोकिबा ngakpigani Manipur Fire Service Department की पांगथोकिबा बाइबा बोसिग रिजल्ट लाउथोपकी मतम लाइबा मे तरा फाबकी मनुंगदा डिपार्टमेंट अमदी लेंगाकना लेफ्थोक्त्रबदी मे तरा माथोइदगी पुंगनी पुनिपान की मणिपुर पुंबदे जेनेन स्ट्राइक तौरगनी हाइना ऑल मणिपुर फायर सर्विस कैंडिडेट्स एंड गार्जियंस एसोसिएशन ना सिरलमद खंगलकली हाउजिक सानबगी पाव उर्जा CFPF अंडर 19 गर्ल्स फुटबॉल टूर्नामेंट की फाइनल दा क्रिप्सा नाउरेम थोंगमदी ईस्टर्न स्पोर्टिंग यूनियन वांखै अनिना लंबा तौनरगनी सत्रिबा टूर्नामेंट से ngasi खुमल लंपक पेन स्टेडियम दा सानकिबा अहानबा सेमीफाइनल दा क्रिप्सा नाउरेम थोंगना इम्फाल वेस्ट स्कूल टीमबु यामल लाक्चना पांजल तरामाथोय सिनोदा माइथिबा पीकी सत्रिबा टूर्नामेंट से अनिसुबा सेमीफाइनल दना ईस्टर्न स्पोर्टिंग यूनियन वांखैना यंग वेलफेयर क्लब लंगथबाल पांजल तरुक सिनोदा माइथिबा पीबा ngamki ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की मियंग मखादा आइजेर साउथ न सिंदुना पांगथोकलिबा टूर्नामेंट से की थर्ड प्लेस की मैच हयंग अयुक सानरगनी अमरोमदा 19 बॉयज फुटबॉल टूर्नामेंट की फाइनल दन इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट FC अमसुंग थौबाल डिस्ट्रिक्ट FC अनिना लंबा तौनरगनी खुमल लंपाक मेन स्टेडियम दंगसी सानुंगथिल सानकिबा टूर्नामेंट से अहानबा सेमीफाइनल द इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट FC ना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट FC पांजल अमसिनोदा माइथिबा पीबा ngamki सत्रिबा फुटबॉल टूर्नामेंट से अनिसुबा सेमीफाइनल दना थौबाल डिस्ट्रिक्ट FC ना इम्फाल ईस्ट फुटबॉल टीमबु पांजल मंगा अमदा माइथिबा पीकी ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की मियंग मखादा आइजेर साउथ न सिंदना पांगथुलिबा टूर्नामेंट से हयंग थर्ड प्लेस की मैच अमद इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट FC अमसुंग इम्फाल ईस्ट फुटबॉल टीम अनिना लंबा तौनरगनी अहानबा संगाई ट्रॉफी वेटरन्स फुटबॉल चैंपियनशिप दा VSAI थांगमैबन टीम B ना थांगमैबन टीम B अमसुंग IEVFA सलांगथोंग टीम B अनि माइ पाखरे ngasi tournament asigi sanakib ahanba leg match amada VSAI थांगमैबन टीम B ना मूसा FC मेजो खोलबा पांजल अनि सिनोदे माइथबा पीकी सत्रिबा वेटरन फुटबॉल टूर्नामेंट असigi ngasi sanakib ani सुबा लेक्टना IEVFA सलांगथोंग टीम B ना UVSA लिलोंग सजिंगबो पांजल अनि अमदा माइथबा पीबा ngamki RK Fosun Developers Private Limited की मैनेजिंग डायरेक्टर RK रामेश्वर की सेधंग मखाद ऑल मणिपुर यूनाइटेड वेटरन फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना TSB सुंदर सिंह फुटबॉल अकादमी ताबंखो की सानबुंगदा सथरिबा चैंपियनशिप असिदा वेटरन फुटबॉल टीम कुन अमसुंग सरु यारी टीम कुन सरु यारी हयंग टूर्नामेंट असिगी मखाता बलक मैच अनि सानगनी Taramapan Suba Silence Cup Veteran Football Tournament FVWA Mapal Kangjebung Mai Pakre ngasi 11 star akampat ke sanabung de sanakiba tournament sigi amatangai raba match amada FVWA Mapal Kangjebung na AVFA akampat papanjal taruk ani da mai hiba pibngamki Manipur Veteran Football Association sinna sathari ba tournament sigi football team mapan sar yari tournament sigi hayeng makhata balik match ani sanagani
Mangasuba virus manising 7-a-side invitation hockey tournament tha sigi taramari tagi sanaba haurgani hairi. Manipur hockey ki mieng makada YCCIC konta ahalup na sinduna konta ahalup talaiba ibudau marging hockey ground da sanagada ba tournament sida sar yaning hockey team singna akuba marol tournament sigi convener dagi khanglaba yagani hairi. Hausi aroibada maripa pa amana pizari. Yangnopal district Loksau da ai di bomani pokai bada territorial army ke personally sire anina sopan nangle. Saya segi Januari thada ki masih pawa da lepi singi mata ka sakaba crime da chama ani sakatri haina United NGO Mission Manipur Pomoi. BDS के पोलम मगत कैथेला योलम थेंगनबदि सेनब मियो सिंसेराक पिगनि हाइना मिनिस्टर कराम सियाम लाउ खोखै वाथो इदिब जेनिन समसुं कोंगपाल कोंखाम लेकाई फाउनब पोंग लंबी अमुहन पाटगनि चीफ मिनिस्टर नसु अयाब पिरि हाइना एमएलए सुसिन रोल याइनो खोखै Amasung Yelongi Kanaba pass out of Bill Ahumbo, Chief Minister Birena, Anti Tribal Bill Ni High Kibado, Labor Miyam, the Central Company behind